Siyathokoza ke namhlanje ngithe ngibingelele futhi kunini nganigcina mina uMakhosi uKhambule namhlanje ngithe ngizonibingelela nje ngizokwenza umphahlo ngizokhuphula lamadoda lawa athi kuzoshawa ilanga kancane esifuthi sakhuphula umsebenzi adonse kukhanye ke phezulu sivikeleke bangena abantu baphiliswe balashwe injalo ke madoda injalo madoda. Njengiye ngasho ngiyakhunga ngifundisa kakhulu ngathi Isgubhu kuyeke kubaluleke ukuthi isigubhu sakho usikhiphe usibeke elangeni uma ilanga lishisa noma lithe ukuphuma ilanga usibeke elangeni nje bese usuyaziphahlela ucela ukuthi umsebenzi mawusondele ucela ukuthi whether ungaba ibusiness lakho noma kungaba usesigodlweni sakho noma kuyini kodwa ake nje sasisho ukuthi isigubhu sidinga ukuthi ube nento oyenzayo asizuvele sisebenze nje mengekho into oyenzayo fabe nebhisolti lenzayo noma usebenze ngabantu indlela thize. So ke nami ke namhlanje ngizikhiphele ukuthi ke ake zizoshawa ilanga ilanga phela into natural ngithi zizoshawa ilanga lidonse from elangeni uyabona uqonda ukuthi ke ziqhamuke zidonse kuyena uJehova umvele enqangile ngoba ave kuhle ukuthi ube nento ehlanganiswe nedlozi kube nento ehambisana nawo uNkulunkulu ukuze lento ingezi izilimaze wena ngelinye ilanga noma ilimaze umndeni wakho kodwa nje kubaleke kakhulu kunakho konke ukuthi ke abantu ekhaya baphile